waren unterwegs. Хора, Diesmal ins ние бяхме на Cool път този Amphtheater, път. um ein Konzert von Buddy the Badman Schilder zu На besuchen. новия концерт Wir на waren Бади voll Бади. drauf lostrocken. Ich und mein alter Kumpel. Аз и стария си приятел, Скуби. Die Karten für Daphne Blake, bitte. Моля ви, билете с Дафни Блек. Hier sind Ihre Karten mit Blake. Ето ви вашите карти. Vermögen gekostet haben. И те са чувствували цяло състояние. Laut Velma exakt 27.345 Точно 27 340 хиляди долара и 87 цента. Taschengeld einer Woche. Aber ich wollte Това ganz са ми sicher джобите sein, преди dass една wir die седмица. Plätze kriegen. Also habe ich die Но alle за gekauft. това да имаме добри места, купих всичките билети. Скуби, страхотно. Beeilt euch, ich will keine Sekunde Побързайте. von meinem süßen Buddy Не versäumen. искам да не Super, изпусна die нито Zeit. една Hatte ich секунда auch с nicht, моя aber сладък die Бади. Meine Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen. Дами и господа, момчета и момичета. Scooby-Doo. И ти разбира се Скуби-Ду. Das Coolsville Amphitheater präsentiert Ihnen Театъра ви представя днес den King des Rock'n'Roll. Oh, ich glaube, детския рок-н-рол звезда. Какво припада? Miss Blake. На ваше разположение, мис Блей. Es geht mir schon wieder besser. Как се чувства по-добре? Sehr wohl, Miss Blake. Да, разбира се, мис Блей.